পৰিৱেশ দিৱসৰ কি বাৰ্তা দিব? আজি হ'ল ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে। পুৰা দুনিয়া, গোটেই কাণ্ট্ৰি, গোটেই ষ্টেট, গোটেই অঞ্চলত যিমান মানে দুনিয়াত যিমান মাটি পৰি আছে, ইয়াতে গাছ ৰোৱাটো সকলোৰে দায়িত্ব আৰু সেইটো ৱৰ্ল্ড হিচাপে পুৰা বিশ্বই সেইটো পালন কৰে। আজিৰ দিনটো ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে। এই ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডেত গাছ ৰোৱা এই প্ৰগ্ৰামত আজি মই দেউচি ৰেঞ্চৰ আণ্ডাৰত, আমাৰ চিৰাং জিলাৰ দেউচি ৰেঞ্চ, ফৰেষ্ট ৰেঞ্চ, ইয়াত থাকিবলৈ পাই মই খুব ভাল লাগিছে। আৰু মই গোটেই আমাৰ BTC বাকী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই কথাটো জনাই দিছোঁ যে জংঘল কটাটো বন্ধ হ'ব লাগে, বন্ধ কৰিব লাগে। সঁচাকৈ 2006 চনৰ ফৰেষ্ট ৰুলাৰ্ছ একমতে যিসকলে ফৰেষ্ট টাইটেল পাব লাগে বা ফৰেষ্টৰ মাটিৰ পাট্টা পাব লাগে, সেই অনুযায়ী মাটিৰ পাট্টাটো পাব। কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ কাটি পেলাই যদি জংঘলটো শেষ কৰি পেলাই যদি ইয়াত বসবাস কৰিব বিচাৰে, সেইটো আমি কেতিয়াও এলাউ কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যিখিনি একশ্যন ল'ব লাগে বা ইভেকশ্যন কৰিব লাগে, সেইটো কৰিবই। আৰু নতুনকৈ খাটাসকলক ফৰেষ্ট ৰুলাৰ্ছ এক্টৰ আণ্ডাৰত আমি আজিৰ দিনত এই মাটিৰ যিটো পাট্টা সেইটো দিব নোৱাৰে। আগত যি হৈছে এতিয়া আৰু নতুন কাটিব নালাগে, সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে। পুৰাণা যিসকল আছে ইহঁতক মাটিৰ পাট্টাটো দিয়া হ'ব। আগত ছাৰ্ভে কৰা আছে, কিছুমান দিছে আৰু অলপ বাকী আছে, সেইটো দিয়াটো কমপ্লিট কৰিম আমি। কিন্তু নতুন মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ নামত, জংঘলত মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ নামত নতুন ছাৰ্ভে কেতিয়াও নহ'ব। পূৰ্বৰ UPPL চৰকাৰে নীতিবহিতভাৱে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত লাইচেঞ্চ দিছে কাঠৰ মেল, কিন্তু যিটো চৰকাৰী ৰুল তাতকৈ ডাঙৰ মিচিং বহাই তেওঁলোকে অবাধে যি বন ধ্বংসৰ কাৰ্য চলাই আছে অতি গোপনে। ছাৰ, এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব? মিল, কাঠৰ মিল, এইবিলাক বুজি পোৱা নাই না মই। নতুনকৈ লাইচেঞ্চ দিয়া নহ'ব এতিয়া, আগত যি হ'ল এতিয়া এই মিল নতুন খোলা মানে জংঘল কাটা। মিলটো কোনটো কিহৰ কাৰণে মিল কৰে? এই জংঘল কাটিবৰ কাৰণেহে। এইটো ফৰেষ্টৰ পৰা এইটো এলাউ কৰিব নালাগে এতিয়া, আৰু কৰিব নিদিম। আমি নতুন মিল খুলিব নিদিম। ছাৰ, আগৰখিনি ডাঙৰ মিচিং বহাই কিন্তু চলাই আছে ছাৰ। এই চাম না আমি, আপুনি কৈছে যিহেতু আমি গম পাইছোঁ, এতিয়া আমি ছাৰ্ভে কৰিম, সেইটো ভাল কথা। মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ MCLA এইটো আমাৰ কাউন্সিল ডিচিশ্যন। MCLA চবে নিজৰ চেলাৰীটো 30% কমাই লৈছে। কাৰণটো হ'ল চবে জানে আজি গোটেই দুনিয়া বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা গোটেই অসমৰ যিটো ইকনমি ডেইলি কি অৱস্থাত আহি আছে। আপুনি ইয়াত যদি বেতনটো কমাই ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ কাৰণে বেছি কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আপুনি নিজৰ চেলাৰীটো কমাই লোৱা মানে চৰকাৰক সহায় কৰা কাম কৰিবলৈ। সেইটোৱে অকল চেলাৰী নহয়, থ্ৰীয়ে দিয়ে, সেইটো 30% কমাই দিছোঁ। ট্ৰেভেলিং এলাউঞ্চ আৰু ডেইলি এলাউঞ্চ থ্ৰীয়ে দিয়ে। ছাৰ, আজি মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ল, তাতে BPFৰ এজন মন্ত্ৰী নাই। আমি কৈছোঁ CM ছাৰে ভাল পাই পেলাই আমাক এজন মন্ত্ৰী দিছে, ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মন্ত্ৰী বিচৰা নাছিলোঁ। আগলৈ আমাৰ আশা নাই, আমাৰ আশা নাই মানে আশা কৰি কি লাভ আছে? আমি নলমেই বুলি কৈছে, নালাগে বুলি কৈছে, আৰু ইয়াত কিবা আশা থাকে নেকি? CM ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, একজন মন্ত্ৰী দিছে, কিন্তু আমি বিচৰা নাছিলোঁ। কথা সেইটোৱে। এইটো এইফালে অসমটো বেলেগ, BTCটো বেলেগ। BTCৰ কথা সোধক না, সেইফালে কি হৈছে হোৱা নাই, এইটো দিছপুৰৰ কথা। দিছপুৰৰ কথা কি সম্প্ৰসাৰণ? এইটো নাই।
এইটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত আলোচনা কৰিলে গম পাব মই মুঠতে আমি 8 মাহ হৈছে প্ৰায় বিৰাট সুন্দৰকৈ আমি কাম কৰিম কোনো নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে যিসকল লিগেল এইটো পাবই থিয়েটাৰ হওক যিকোনো ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ BCDC ছেক্ৰেটাৰী সেইবিলাকক আমি ভেৰিফাই কৰি আছে জেনুইন 100% ইলিগেল নাই जोङो एनभाइरनमेन्ट डे माने विश्व परिबेश माने डे बा सानखौ लानानै जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय फरेस्ट एरियायाव स्पेसियेलि बे दागगारि बे रायपुराव जेराव जोंहा माने बिफां लाइफां धंस जाबाय बहाय जोङो दिनैहाय माने बिफां गायफिननायनि जोंहा प्रग्राम दङ आरो बहाय दिनैहाय जोंहा मान होजाथाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सिबा बे गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन आरो बिथाङानो बे गायजेननाय हाबाफारिखौ खालामगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां हा दङ एरिया दं बिनि 40% जोंहा फरेस्ट एरिया बे गतिके बे फरेस्ट एरियाखौ जोंनि बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माने साबसिननिफ्राय हामसिन जाहाथे खालामनो हायो अर्थात जों बिनि हाग्राखौ जाहाथे हाग्रा दाननाय दंफां दाननायखौ बन्द खालामनो हायो जाहाथे हायो बेनि थाखाय जों सेस्था खालामबाय थानाय जादों दा नंगौ माने हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनाया सोलिबाय थादों खिन्थु जोंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे हाग्रा सिफायनायखौ जों बन्द खालामबाय थादों किसुमान गाज्रि मानसिफोर दङ बिथांमोना सिखावै माने दानो दंफां दानो बे गतिके बेखौ जोङो गोरा आखाइजों जोङो बेखौ होबथानाय जागोन आरो जोंनि जेसेबां बे फरेस्ट एरियायाव हाग्रा ओनसोलाव बेबायदि खालि हा दङ हाग्रा धंस जाबाय बिफां लाइफां धंस जाबाय बेवहाय जों प्लेन्टेसन खालामगोन बे जायगायाव खारन बे जायगायाव दिनै बे बिदि प्रग्राम लायनाय माबा मोनसे खारन दं खारनाखौथ' आं दा बुंबायना दिनैहाय वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेखौनो सम्पर्क लाखिनानै स्पेसियेलि जोंनि बिटिसि ओनसोला जेसेबां गुवार एरिया दं बेनि 40%आ जोंहा फरेस्ट एरिया दा बे फरेस्ट एरियायाव गोबां जोंहा फरेस्टआ धंस जाबाय हाग्राया धंस जाबाय बे गतिके जाहाथे हाग्रा खालामफिननो हायो बिफां गायफिननो हायो नै बेनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जों मिथिगौ बयबो हाग्रा नङाबाथ' मानसिया थांना थानो हाया जों सानो जानानै लोंनानै थांनानै थायो खिन्थु बेजोंल'थ' हाया मानसिनो अक्सिजेन गेस अक्सिजेन नांगौना अक्सिजेन नङाबा थांना थानो हायो नामा बे गतिके अक्सिजेना बबेनिफ्राय मोनगोन बिफां लाइफांनिफ्राय मोनगोन बे गतिके बेफोर सोमखोर दं सम्पर्क दं बे गतिके हाग्राबो थानांगोन बिफाङाबो थानांगोन हो आरो जोंबो माने मोजाङै थांनानै थानाय जोंनि थानो थाखाय जों अक्सिजेनखौ जाहाथे मोननो हायो आरो जोंनि बिटिसिआव फरेस्टआ जाहैदों माने मैखोम मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो बे फरेस्टनि दारैनो जोङो बिटिसि ओनसोलाव माने गोबां जेरैखिनि मोनो बेखौ जों दा कन्टिनिउ जागासिनो दङ माने जोङो जायगा जायगा एवारनेस मिटिं खालामदों खारन जोंनि मानसिफ्रा बारा बुजिनो नागिरा माने बारा माने हाग्रा दाननायखौ डाइरेक्ट होबथाब्लाथ' एसे गन्दगलानो जायो बे गतिके बिथांमोनखौ एवारनेस खालामनानै मानो हाग्रा दाननाङा मानो सिफायनाङा बेनि बे बेबस्थाखौ जों डिपार्टमेन्ट हिसाबै लागासिनो दं आरो जुदि अगयथा जुदि मानिथाराब्ला नोंथ' हाग्राखौथ' बासायथारनांगोन बे गतिके बेनि थाखाय जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंहा माने बेखौ होबथानायनि जोंहा जिनाखि होबथानांगौ जिनाखि माबा जोंहा डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टजों खालामगोन सारा बुंनाय बायदिनो जोङो गोबां समाव नुनो मोनो सार बिदिनो थाखानाय हाग्राफोरखौहाय इलिगेलि सिफायनानै न' बां लुनो नागिरो बेखायनो बुंदों जुदि होबथानो थाङो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय बा इभिक्सन खालामनो थाङो अब्ला नोंथांमोन सोरखाराव थानाय सोद्रोमाफोर बा सोरखारनि मानसिफोरखौ रायजो राजाफ्रा बिराद दुखु मोनो बेखायनो बुंदों जे बेनि थाखाय फरेस्टनि हाग्रानि दंफां लाइफांनि माने ओंथि बेसेनखौ बुजिनांगोन मानसिफ्रा दा बेखौ बुजियायाव माने जानला मानला हाबो बिफां दानो बे खिन्थु बिफांखौथ' दाननो नाङा बेखौथ' बिसोर मानो दाननो नाङा बिसोरथ' बुजिनांगोन नङा होमबा मिथिनांगोन दा ओंखायनो बे एवारनेस प्रग्रामा खोब प्रयजन जादों अनेक जायगायाव जोंहा कनफ्रेन्टेसन जादों जोबलांगोन बेयो गोदानै सोसनजानाय नेसनेल पार्क जोहोलाव माने माबा सिखोना जोहोलाव दा बेवहाय इतिमध्ये बे डिक्लेयार जाबाय दा बेनि माखासे खामानि दङ बे खामानिखौ जों डिपार्टमेन्ट हिसाबै मावगासिनो दं जाहाथे जों नेसनेल पार्क हिसाबै जाहाथे माने गोजौआव लांनो हायो बुजिबाय दा एनजिअनि नाम ट्रास्टनि नाम लानानै अनेक फरेस्टखौ प्रटेक्सन होगासिनो बिसोरखौ इयुनाव माबा मोनसे खालामनायनि फरेस्ट प्रटेक्सनाथ' दङ
NGO-फोरबो दङ दा जोङो रायज्लायदों बेफोरखौ जुदि जोङो दा खनसेनो बुंजोबनो हाया बिथांमोनाबो मावदों आरो बिथांमोनहा बिथांमोननि उद्देश्यआनो जाहैदों फरेस्ट प्रटेक्सन एक नाम्बार भलन्टारिलि खामानि मावनो नागिरदों दा मोजां गाज्रि नङा दे